nazo uThembi angatshela abantu athi batsho thina sithi mntwana rape uchwela yena athi batsho yena mntwana rape batsho baba wa rape nina kwavela yena kheke kutsho thina sitsho sithi mntwana rape asimazi nokuthi ikhabo uyise ngibani ikhabo omkhulu kukuphi asimazi mara ufailisa ubaba lele ngemathuneni batsho baba wa rape nina kwavela yena thina siyazi kenge simthuke ngerape asiyazi indaba ukuthi uThembi wa rage besithoma nokuzwa ngomlomo wakhe ajwela yena Thembi wathoma ngomnakwethu ujali uluka wathi bathi uluka umrape urape nina njengathi uluka lo wathi uluka uza kufa uluka wafa wathi uDesu uza kufa uDesu wafa bonke ababhubhako lapha nje kusalele mina ozokufa ufisela mina indaba erape angantshela amala ne kuchwela yena zonke lezi intori uThembi uthi angazikhuluma azibuyisele ngakithi nekhotho uthi angakhuluma angasithuka into asithuke ngazo aye ekhotho afike ekhotho athi batsho thina side yathokoza